Sanbonani guys, this is your girl Nonhle underscore Arisay1. So guys, lana as you see besiya town nosisi wami siyothenga izinto ze Mother's Day. Tomorrow is Mother's Day guys. Mother's Day tomorrow, so we have to do something for our mother. So lana sathatha ama-pics nyana lana guys, like abona nje we were on our way to town eTexini ke lana nani nyazi sisi wami uyathanda ukuthatha ama-pics, so nami la ngazama phela nami ukuthi ngithi ngoba nami phela bese ngibhorikile ngavele ngabona ukuthi hayi ifoni yami lana athi ngivele ngithathe ngenze noma yini engiyithandayo because ukubhoreka ngikubonisize ngalutho lana ke bese sithatha nama-pics e-boomerang, like yazi na boomerang thanda wonke umuntu. So lana sesiku-freeway sesivictorize phela ukuthi now uyabona ke manje ziyasha siyahamba ke manje, and vele ke lana bese mina ngavele ngazela ke la ngazela bafethu, so angilalanga because benginefone and ngavuka ngabona usisi ukuthi hayi zaduma ke la. Okay guys, lana ke e-Victoria Supermarket sesiyothenga ke izinto amaswidi nabona. So guys ke nangu sisi wami nengubo yakhe emfanelayo uyahamba uyethilini uyokhokha ugirl. Okay nika guys sesithethe izinto ke then lana ke check store ona lokho sengidiniwe ngasafuni lutho nkosi yami, sengidinwe nokuthi usisi uhambile akasho ngilutho uyabuya thina sesimile ke manje lapha ngasilima. Okay nika guys lana bese sesipana ke lana sisi-7 words. Okay ke lana usisi wami ke bese yokhetha izinto azoyithatha ke manje, mina ngavele ngabona ukuthi hayi athi ngithi ngoba hayi ngiyabona ukuthi la ziyasha and bezisha ngapela bezisha futhi imlilo namalanga hayi shuthi ke lana ke guys ke le class bese ngazi ukuthi besifunani lapha, kodwa phela bese sibuka izinto ke nathi sithi buka yabo. Manje ke lana ke imina ke la sengiyashutha ke nami ngithi hayi athi ngivuke nami emaqandeni ngalibele ngiphathe ifoni hayi athi ngishuthe nje nami nkosami ngithi khaxa ngishuthe nje nami ngishuthe nje neview enhle ngishuthe nje nkosami neview enhle kaWoolworths. Hayi ke usisi wami ekhetha ke lana izinto azoyithenga ke mina ngibhizi nefoni ngiyavidorize nje ubona nje ngiyaphawutha. Hayi again nginasisi wami sengividorize futhi and beyenza sure ukuthi ngifuna ngiyifake le video ngoba uyabona ukuthi bese ngiphampekile ngasafuni lutho la. Hayi ke guys lana ngisisi wami sethatha ke into kaWoolworths. Hayi guys ke so lana ke eseyithathile into hayi mina ngihamba nga-ice cream, ngihamba ngiyothenga i-ice cream wami qeda lapho sengiyawudla nangu girl. Hayi nangu girl necamera uyayithanda so camera woman wami lo. Hayi sangena ke kankomo ke thina ke sesiyodla ke guys. Hayi ngabona ukuthi hayi ngasislip sankomo guys ke. Hayi guys ke nayi ke inyama lekade sesiyidla ke. Hayi bese ngisabathe ngiyayiluma hayi yashisa inyama ngivele ngabena ukuthi asengivele ngibambe ngesandla nje ngilinde bese ngidla ice cream wami ke mangudla ice cream wami ngisipholile ngiyidle ke inyama sidle ke la bese sidla ke la somse sidla naye soba uthuna ke lana. Hayi lana ke la we were on our way back home. So guys ke lana besahamba siyokhetha itaxi. So guys ke hayi yamazi na ugirl nokushutha eTexini lana bese sibuya ke guys, and wayithanda ke camera girl
that's why ngimbiza nje ucamera woman ngoba hayi uyayithanda icamera girl. Hayi bese kumnandi-ke la sesibuyele ekhaya sesithi nje final umuntu nomuntu ifinal wakhe. Hayi ilana sengiyawudla-ke manje ice cream amugelo ngisho anganakile-ke manje sengisho anganginakile ngidla ice cream ngavele ngabona ukuthi ngividoraza ukuthi ngivele ngithi peace out. Hayi-ke lana-ke North Coast ngase-North Coast lakho sengilele-ke phela usisi wami engividorazayo sesibuyile-ke lana guys sesihlele ekhaya uyangibona la ngiphethe idosi lana sengize ngehlisa ngisho nangengubo. Okay, bye guys, enjoy-ke guys, love you.